Hayung hapotor busani saru hai ka wall indigenous day obo tamun bagai om hai khai wall o security rijak kha tei indigenous rok hai ka ba je scheduled tribe ba om hai rok busuk jratui barat hapotor safety ni tong justice mani tong ba thinan ni future bom hai ni tong First jokon ang invitation mangka Geneva wo 2002 abo tong khanero abo tabok abo boyo phainai first indigenous international law abo worldwide discussion chole wo Geneva wo 2002 wo the 2003 o BC nai klai 2005 o bo internationally United Nations rok abono la chakha je au indigenous population tongko abo sekang ro India government abo recognize klaya abo te kuno indigenous borok kroi inai India government o United Nations abo te kaisa rho khabarao kintu finally jeng international jokon bono recognition ongka apurono India government bo saka au tabok apuro jeng Tipra wo first jeng indigenous party makhau ke oboni main uddeshong khlai onek abote jeng haite abo bangla bai jonajati rok hinno rao je kaisa international ni standard o ongthong je kono central standard o jeng economically educationally jeng agok mayakho kisam masa ongo out of 1000 a few dozen sikhatika ongmai tongnai bo tongo haipuno in general jeng haitoi borok kobangma tongo India wo almost all north east state ni almost 85% no jeng indigenous haide jeng recognition tongo okay jeng ni tongmung chamung bo haino ke abo every nation country ni nation no abo barau tabo lachagai indigenous ni bagai tabok je oro ST mani haitei ekta recognition tongo barau ni bibhinno program setting ma ongo jete indigenous laino India government tabok jora obodai kuno barau step na mani kroiko jeng nable o jonajati hinoi tribal hinoi hairok ungui tongka haipuno obo jeng indigenous masana hiyata jokhon barau binino ekta je necessity rok naioi khlaikha obo barau ni justification tabok Tipra as such tini Tipra Motha ni je indigenous line jeng himmani jeng oro খুব strongly jeng argue khlayo je Tipra indigenous population jeng tini jeng deserve to be attended by the central government and the state government abong ke chini stand ebong abo bisibrum udeito khlaijago ebong indigenous ni onek tongo tabok India wo tai mainly chini Tipra wo oko tabok korbong rok tai korbong tongo saipmar tongo saipmar ongkeni nu komol puro kisamasa tongo nakanai lal para himmani rok tai bongche rok bo খুব komong ka brau tai chini hrangkhawl puno খুব komong ka sakang prai 55 years before ang jokon survey khalai apuro jeng almost 4600 tabo opolai komekha chini hrangkhawl bo haitoi no jeng eliminate ongoi thango tulu klok jini ostitto kome thango intermarriage tai punong thung tai onek borok yang thang kamakha haibu tongo abo years after years bini kuno security kroyong khlai chini indigenous population ni linguistic group o onek borok kamai thangkha tabo ko sai marok ba all together tabo pas poribar bokri kha hairong kha tai korbong ro bo uganda no tongo bravo 20-25 family de tongko খুব সন্দেহংকা
Upatoi rok no ekta elimination chung ongo chini indigenous population no. Upatoi rok no chung government ni bibhinno project toi broni somas poti rok bai salai somas poti rok no chung kisamasa ongya efficient jodi rehabilitation brano riyang klai chelapuno broipuno tabok ba intermarriage onek borok komai thangka tai chini Tripura tabok isa majority tongnai devolma zomatia riyang Tipra rok no bonai di tabok kaisa para identify khlai din nara romdi mandai ni kono jaga kiba khwai ne কোন একটা জায়গা নারাও তিনি 15-20 বছর সে কাম প্রাণী পপুলেশন তংদে তংখ আবো নারাও এসএস খাই ফাইরাদি আপুর নারা বুচি মাননাই যে আও जों रहाय से बाङै तंखाय नुकजागो देफरमाबो जमातियापो तिप्रापो किंतु practically in the assessment of village wise नाराव नुंगनाय आव उ village 30-40 বছর सकां जों आय किंतु ताबक हाय कमेखा तामो कारण बसंख्लाय आरोनि बरौरक बसाय मायंनाय थुयै कमेखा अबोले पार्शियल यंगमानो out of 100 at least 10% रगो किंतु अन्य कोनो कारण तंखो जे जों जेनि population जों आगो माया बनि बागैनो indigenous population no जों technically अंथों बिनि एकटा constitutionally अंथो ब्राउननि protection नांगो अबोजों हाइलाइट खालामनो मोजुङो अबोनो जोंनि Tipra Mothaनि जोंनि indigenous population जेहेतु आंबो चेंज खाबा 2002 जेनेभा आं थाङै उकौनो साखाता कोइनाय नारावनो अबोनो particular नाराव बाखाव differences of language बो अनेक किसं मानो किंतु जों same indigenous group about you must mind it and keep in your heart and mind that your future also not clear, not safe. So we need to sit together and even at the highest international level, national level, state level, and our society level, we have to take it up. And sometime we have to hold some kind of seminar about our future. Otherwise, without our knowledge, without my knowledge, without your knowledge, there will be a time when you will become your days from 10 to 0. Apuro bahayong nai, uitoro wansugay no, tabok naraw ni generation do, naraw awerong nai nang nai. Asok no, hambay, God bless you, jene borong no, hamari ongtung.